kuza kuza district basanga bakingire tuchwira bakatuli bata tuza NRM yana kingwire nibatandikira tukona amazima mu NRM tujoire suba katuli bate kwikora kuza NRM zone skingwire kichama miyoye byona bigatandika 2017 by'okwezi oku bwanyuma yakutegeka kurangirira ku businge nuwe yasinjire w'embabazi abahagizi bawe embabazi bakwatanise n'abasuzana simwe ku rwobo Nibetomboitira bagumzingwa akaruru kabo kakaryangatanso obwahati abarabendangwa buturukwataho barebetse ngo uw'embabazi bamugarura obusinguzi bwe ubu bari kugira ngo nuwe yabera sinjira tukachwa mtu akoma w'embabazi Beatrice ogwa amanyiro kati chamami era bwire buno twizira ndresere nsonga zaidi kwetaga obuyambi tukwetaga obuyinganiza mukaruru kaitu abwensonga enkuru muno ingwite butukwa ntugonze tawe kya NRM nk'abasigazi abazeyi abamama beyangalya itulino lyawo mu district tukuba ntugamba ngo tuchwiremu omuntu waitogo nwe tuteireyo haba kiboni batukengera abantu ba Hoima tuchwiremu tukwenda flaga yaitu chamame tukamukoma kandi twamuhaburu baitu kandi tukaye ntumubusera mu period abagamba boti bagenda ga period kusera obururu kandi tukabazingira hara muno itabantu ba Hoima tukwenda flaga yaitu bakubona ko abantu beniyaremu kandi batuya flaga yaitu eyo kubanza bakagituya kisanja kya hoire nekisanja kino bakutuya flaga flaga yaitu bagituhe amazi magali tichamami akali akaruru n'obururu 13 rwa mulindao yenyine omusenta a polling station ya pastor bya Sam yali akaruru na habweke bagashobora bata kukiora kumuhindura kandi akaruja kaliro mubiganiza kukiora kumuhindura bakamugale nyuma bakamwima furaga muringo ngogumwe ari Wilberforce umwe abaturage aba nagira ngo abarkwebe mbere by'ubururu mtubine cha National Resistance Movement babatagize bakora hanshongeji tubarwija kwetabo mu karuru akukutora nabo kwatiretse binetse bendera tebe ya chairman wentebe ya katanu hamwe n'izindi government zebyanga this time again why allowing Babyface to take off our flag Mami is our our flag bearer. You want our flag? So we need our flag today. Yes, we need it. Not give on Thursday. We are not going to do what to vote chairman LC5 and whatever. Abantu baturage nabagera ngo mukarura kahwire amatsiko gabo hamwe na karuru bakabitomru w'embabazi Beatrice okubarwe yakwateretse binetse bendera antebe y'umyishengero kazi hamwe na Payasi wa kabi kwatra NRM bendera antebe y'umyishengero ababugaya Chamami na Payasi wa kabi kwenda flaga hivi kama baanze kurangirira bareke kukobia peple kijabata mapeple Chamami wewe amulani tamulaina wetu mseruka from seruka up the land side from Hoima kuika kaiso mapeple za naka amulana taikaino kuikayo kijabata ni bagamba amulana akasinga mapeple akaruka akasinga kurungi kwa Babyface wenka na buseka taikayo kijabata ni bagamba Babyface ngasinga akaruka nanga Chamami akasinga murabo from Hoima landing site up to kaiso akaruka Babyface ataijayo utwakora amakuraga w'embabazi asimwe hamwe na businge bavugavuganaho Dr. Tango Doi urukwebe mbere by'ubururu mtubine cha National Resistance Movement murembo rwa Kampala makuraga gasha kwa gada saba wa tayari wesito muri Hoima.